Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka nitwe Samido despite koina mugithi we ni muthigari na riu ni atiga andu na miario ya fata muno thutha wa giko giki kia magigi kia muthigari uria urahurire Boniface Kariuki rithathi akiendia mask ciake hindi ya mirurungano ya gwetha kihoto kia Albert Ojwang. Samido ari mugukirira giko giki oriri a Kenya makoretwo makirara kwa muno ni undu wa ciiko ici cia mafitha a borithi gukorwo makiuraga a Kenya o gwakia. Samido akorwo agikumithia muno ciiko ici cia borithi o riria athiete na mbere gwetha uikaro kuria USA kuona ni akoretwo akiagagio ni anene ake aruhonge ruru rwa borithi. Tutanamurika ciugo icio cia Samido kuri muthigari uyu urakorirwo akihura Boniface Kariuki rithathi muthenya barigici. Etekira gukorwo giturn on your notification no subscribe niguo hingo ciothe twaikia video gakorwo uri wa mbere gukinyirwo. Samido onekana fiu ni arega gukorwo agisupport thirikari thengia wake gukorwo akiri muthigari na thietu na mbere gukorwo akiruturura mahitia megi regime ino. Akoretwo akionekana ica ikuhi kwaga gukenio ni thirikari ino ya William Ruto kuona akoretwo agithikiriria na gwitikirania na uria mashabik ake marauga ati ni a one time. Rita riri ni ria muthigari kuruta mukenya muoyo muthenya barigici aria Samido thengia wake gukorwo akiri borithi onekana gukorwo akiregana na agikumithia ciiko icio kuria agikorwo akiuga mukenya ndangitira bururi wake riria thirikari irahinyiriria muingi. Na ino ni ndumiriri iria Samido amandika akiuga no pride for some of us without liberation for all of us, na akorwo agikira hashtag akiuga victory is certain. Mashabik aria magikinyirwo ni miario iyo ya Samido ni makorwo magimucokeria na njira ya kumwandikira comment toyo akimwira this ain't a caption today, that line holds a body now, I hope everyone in uniform hear it loud. Miario meigi kiuma kuri a Kenya haria magithie na mbere na kwamukira ndumiriri cikegie Boniface Kariuki uria ripoti kuma kuria Kenyatta Hospital yagitwira ati ni arakorirwo agithie theater na bullet iyo irakorwo ikirutwo thiini wa mutwe wake no at the moment ari ICU. Tukehoka ndumiriri njega ni igukorwo igitukinyira ciegie we gugikorwo akeigua wega na kwamba bururi uyu ni ugigicoka o haria ithue othe ta a Kenya turenda ukorwo ugiikara. Make sure ni ura turn on your notification uga subscribe niguo hingo ciothe twa post video gakorwo wa mbere gukinyirwo. Tucemanie na next one.